मतौ करम ना एमपीपी की टिकेट की इलेक्शन से ठेंगना बद माइ पाकनी है बिगा आशा से कदाई फावो लई अदुगा ग्राउंड रियलिटी दा श्री काइकू की पॉपुलैरिटी अमसु महाक मोद सपोर्ट तौब मियाम की कॉन्फिडेंस कदाई फावो लई नौरास याम नुगाजे क्वेश्चन से आई अंडरस्टैंड तौजरे ngasi Manipur state da thengnariba ngasi violence wathokse swai state da khoi regionalism haibase mathau yam tarakpa aduki tangkak amati leire national political party sing se khoi understand tawi makhoi gi main object kaino makhoi gi performance kaino swai state da khoi na Manipur se kada wai da leiri Manipur state pen the one mayam se a quick canana maduki periods lobby gadorike haibagi pots the name of botanda pen the one mayam awa mayam situation mayam in our gimnati quick emotion da haiba adu nasigi a quick Manipur kunai state the I quick idea of Manipur si Manipur People's Party na a quick madu follow dogduna madu masing actuna nasisu adumok lady अखोगी मणिपुर इंडिजिनस पीपल हाइतारे मसी अराउंड 35 अदवाई दुदा अखोइना राउंड अबाउट द नेनम मतमदा अखोइ मणिपुर पीपल्स पार्टी दगी रिप्रेजेंट तोदुना मसी सरकार फरबो पाइरमे अदुगा अखोइ पॉलिटिकल हेवी लीडर सिंगसी मणिपुर पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म दगी चाउगिबा मसु मैगोन चोंगिबा अदुगु मंगाक्तोइना तवी अदुबु मखोइ द रीजनलिज्म गे इथिक्स सुम लेरमदबा मफम से तुम थादोग चटखिबा अदुगा अखोगी कैंडिडेट सिदैदा लाप मतम अखोगी काइकुसी मियामना मागी पॉपुलैरिटी दी अखोइना मुक मसक ताव मथौक तादेना खल्ली अदुबु मादी पॉलिटिकल की एरेना दा संगलप कांदा माना संगलैबा एरेना की मोंग थोंग से तके मतिक अखोइना नैना निंगाय ओइबा मतम अमदा माना रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हाइबदो फंगौद्रगसु अखोइ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अमगे प्लेटफॉर्म दा थोकिबसु नत्तेबा मागी इंडिपेंडेंट होने थोकनी इंडिपेंडेंट होने थेंगनगनी मणिपुर प्रजा बु कन्विंस तौगनी आगी थमोइदा लेरिबा आगी मियांगी सेवा तौनिंबगी मागी एथिक्स अदु आई मियांदा शेयर तौगनी हाइबगी लॉजिक टू द होरगा मा पॉलिटिक्स द खोंगदारकनी अदुगा ngасidi regionalism ge ba platform ma mak phangeba hogi bada mana magi masa mana thamlakpa magi pendaba pasak amaka aina निंसिंग जरबदा होगी बे इलेक्शन दी मागी एजेंसिंग फजना फंगिदे एजेंसिंग लेखिदे अदुगा केंद्र खोगी वैली की इनर की हारो मसिगी केंद्र फतिमक्ता माबु मतेंग पांगबिनबगी ग्रासरूट लेवल की रिपोर्ट लेखिदे अदुबु ngасidi मणिपुर पीपल्स पार्टी ना पदु हारे पोचाक मयाम से मागी रिक्वायर इक्विपमेंट मयाम से अखोगी मणिपुर पीपल्स पार्टी ना सेटअप तो बिगदौरे मसि सेटअप तो बिरब कानदि मागी वाढौबा मागी शॉर्टेज लेगम मैम अखोना मेकअप तौरप मतमदा मदुगी विनिबिलिटी सी मासी बाई पोटेंशियल सी वांकल एन अखोना लवी अदुइसु मथक्ता मणिपुर थोइबा वायलेंस असिगी इशू मसिगी पोलोइफम अमसु लेतबा असिगी इंडिया की ओइबा लेंगाक मपु असिना मणिपुर की मिहुत सिंगना थोंग थिलुरगसु मनिंग थोंगदा फाउदोक्तना सटखिबा अदुगुम्बा अखोइगी मणिपुर से काउथोकपा idea of Manipur subu ngaktan thamle boiti community haibasi the challenge to manba adugumagi BJP ai maming de ai pande yatre ai khogi National Democratic Alliance hairo ai khoi huji RPI phambiram khoi panelist ai khogi jiki National Democratic Alliance si ki partner ne makhoisti khoi no abangim na soi kon pangre masi mamayam khatani paisa gi adu ki adagena अदो मखोइस्ती बी पार्टी सी पार्टी ए पार्टी है बदुनेबा मै लॉजिक दी अमखक्तनेबा अदुगा अखोइगी रीजनलिज्म जे खोइ नेग्लेक्ट तौदुना सबसाइड तौदुना थंबदी मतम नत्रेबा ngasi अखोइगी मणिपुर पीपल पार्टी ना अखोइगी ओजा काइकु पुथोरइबसे मसी अखोइ इराइ लाइबा नति माना करिगिदमक्ता अखोइगी अतोप पॉलिटिकल पार्टी द अप्लाई तौद्रिबनो regionalism अखोइगी regional political party अखोइगी second oldest in India असिगी regional political party द माकरी application पेदी बनो लाइबा candidate मैम दी मनुंगदा मागी regionalism की degree से अखोइ मसे नैन द बनते हो हाइदी अखोइगी मणिपुर पीपल्स पार्टी न मामांगदा अदुकी मत experience लैख्रे हो
aduna miyamgi regionalism dudi madugi khudung jabadi du lawraga mai pakhra matungda ekhogi political bodies da sanglkhidaba aduke matik yame ba aduna ekhoina hujikti candidate si yeng matamda magi regionalism tiksi kadai da legi basi ekoi neinajei ba masi aduke matik sathina wangi aduga mahaksina manipur gi issue sigi su mari lenana mabu thagalakna bagi adugumba magi potential si hujik yamna wangna leiba mayam si khuna ne no kada wai de no lady ba area se hujik ekoin high ba je congress hai ji principal opposition political party ori ne hujik se then rpi gi mahesh very popular aduga ekoi gi sri kaiku se am popular oi bedi tobutu bo hujik mpp hai ba political party se gi manipur da magi mass base se kya yam chauna legani masi gi support kada mu phangani aduna vote hai dare in the numbers of vote translate or akanda kada for sri kaiku the favor to budage adu sri kaiku na as a majority in immersed or kadobuze sigi confidence kada wai de lay ham me am de kitan akoi gi manipur ge ba 60 constituency ne ba 60 constituency du makti natabani na koi gi inner gi ba 32 constituency oi bani na 32 constituency da di akoi gi regional political party sigi hardcore members singa thanna leba jaga ni na adu se matakta anova akoi gi manipur people's party ke candidate putuk da yaro have gi angle khudimakti gi pressure hojik kanna leibani na haiba sing si yenga manipur gi issue si ga in parallel ne sat matam da akoi magi popularity du di mai masa gi lejare aduga political activity du di miana masak khangani st field da kumba aduga akoi camera na trap toraga record to budu da nenadragasu masidi praja gi heart to heart magi affectionate to share toraga thabak tobjarak pa du candidate amakakni miyo amakakni aduna hojik angle khud meyam de khoi madu ura maroi kona political bodies de leba miyo amakakni na masigi pressure se angle khudi makti gi regional political party ki candidate thabak tabi aro pressure si yeng horagadi akoi aduki matik yam wangi aduga akoi amarom na mo haragasu film gi hero ni film gi hero masak phajabada vote pi ba basisu adumuk masi kanana su adum subject to yaroi masisu lakani aduga magi regionalism ethics naina ba kandasu magi potential se documentic wangi aduga masa masiki youth ki level ama khakna akoi gi manipur gi future se kadai phobu changchen ga dage haibagi magi potential su wangi potential ahum jina punjlak pa kanda akoi ngasigi thengari ba akoi gi rajniti gi battle of manipur now gi title period na ko battle of manipur lok sabha election have se choice dei da akoi gi thamoi kairaba manipur gi praja kaina milu pirang kangdana lorokaduriba magi khubi da yawba magi democratic right ki decision se ngasidi window da thongnau da ahoba da money power gi muscle power gi aduguma bargaining du leiroi handaki election sidi akona thamoi du do oiba lorokpa adugma karamba political body amana natraga treasury ki wing amana karamba political party amana ngasigi manipur ki amukta thokidriba history is the dal amukta thengraktriba adugumba asigumba thokdo wathok awabana thalaba manipur violence saiba leveling se kanana purei bano habase maki power du ki topple down to wathok tabane na madu karaman topple down dawgani akoi gi nagrik ama oibagi voter right adugi khudom bi de leba sakti se masina kapna milu pirang sindana thamoi kaina tholak namma thok tai adun masi manipur praja singda maki khutta leire aduna manipur people's party atam amada khatang mapang sol magasu mapangan kan khat pai basi miyam gi miyam gi manipur praja gi khudom bi matun de leire tare khudom bi matun jina nambira pakada manipur party sri kai ku adamak winnability yam thina wang winnability yam wangi yes manipur people's party mla ama population da bataraga su manipur miyam nungsi amasung manipur the regional force ama leibagi tangai phadaba ama lei habasi miyam gi ahuni masi miyam gi apambani masigi tanjasi da sri kaiku na mpp gi ticket a vote lepkani na khalak pase mahaki regional sentiment aduga mahak on the yauzeri regional aspiration du di yumpham oibani aduga ground mayam da social media da nataba ekugi media da nataba ground da sri kaiku amadi miyam ga phobam ri leiri aduga masi vote translate torkani habi wafam ni ekoi mpp gi makhidi ekoi gi ngasi gi topic battle of manipur ko lok sabha election dai da ekoi gi regional political party manipur people's party se masi ekoi miyam na khangi ekoi na mada du da ekoi yam kanna explain di tongning de maram dei ekoi gi manung da legal dispute khara
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯌꯨꯠ ꯈꯔ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯗꯨ ꯀꯣꯔꯠ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯕꯦꯌꯔ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯝꯄꯦꯊꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯀꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯠꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯕꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯨꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯀꯟꯕ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯠꯅꯔꯝꯕ ꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯣꯡꯐꯝꯁꯦ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯗꯣ ꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯥꯏꯀꯨꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯥꯏꯀꯨꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯂꯤꯖꯝ ꯃꯥꯏꯟꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ political parties se adugi matik Manipur India is the multi party system ni an political party the what loy aduga ma the regional political party gi minded way bapot aduna independent on man khang duna lakhi bane ba akoi gi Manipur people party gi clearance we ba moment man ngai rakhi bane adu taseng na somda amuk aina panjaning badi national political party haibasing se sap managani ba makhoi gi high command haibadugi lobby adum yengini moi blessing adum ngaigani akoi gi Manipur sina tumna chakna mai horagasu makhoi gi blessing adum ngaiba matamda akoi gi ning makai ba awaba degree of akoi gi kari hatare sorrows and sadness akoi adigmatik wangdun ngasi leiribasini masina kari maramdagi masigi consequences si laiba no targadi akoi na paisa da akoi gi mainland party gi Union government hatare center da padiba political party adugi mami do ikhon lawda ta di Manipur si wagani economically suffer phangani haibana chingba wrong propaganda mayam amana Manipur praja gi mindset si mamai leibiraga national politics the interest level mayam amana heavy political party sing ikhon Manipur praja si ba misguide to bibani aduna masi handaki election si di arrive nati aduki matik yamna khongpham chetna lepaga ikhona karak hana thamoi nung yoraga khona warip lowa matam am oi asigi aikoina hogibada aina inaw miraj ke ya balawra tang aina singjage Manipur People's Party event amakhak ado khoigi 1972 aikoi Alimuddin na chief minister oiringai gi ado yumnam yaibani education minister oiringai gi matam duda aikoi 13 August ki pangthok nabagi preparation to matamda akhoi Indian government dagi mado India gi integrity kaiba yaba kanagumba vested interest in sinba potto nakhoi yofum thokte haibagi telegram lakhi matamda akhoi yumnam jaima akhoi gi matamdagi education minister aduga honorable chief minister akhoi Mahmud Alimuddin na madugi telegram su segai dona 10 pindal lang thokraga ngasi power state holiday ohendana akhoi 13 August Patriots Day si pangthor khibagi stand do madu Alimuddin larik yamna haiba university ki professor natte ba magi logic magi intention do original spirit to madu ne bai khuna pa me bidinga siki politics ta adona bu India ki constitution na politics ta khongda ge taragati magi education qualification palam de madu education qualification automatic wange high institution gi adugumba miyoi ni faculty ni high bataragasu magi resident ethics to na sasin na bo ramba taragadi akoi kiningai oyo aduna taseng na akoi gi Manipur People's Party have a second oldest high platform je semning bagi masi contribute toraga masi re-establish tawna bagi ampang strengthen ohina bagi wakhalon phawdri basi maitei masa sing da karigino. Now, what is the things behind that your vested interest? Masih koi Manipur masa mai koi paningi aduna Manipur People's Party haba se ngasi haba akoi ki handaki Lok Sabha ki election gi khongbam sidagi lawri bo khongpham sidi that is not easy decisions but a very concrete decision this one. Adumak nasu ai samak sing asigi television network ki discussion da koi represent tawra ibanevo. Akoi si 2009 dagi akoi MPP ki active member oirakrabneba ngasi 2024 da akoi television da tholok paibase that is because of one concrete decision taken internally with the presence of the Manipur peoples
Manipur People's Party haibane ekhoi Manipur Praja ge party ni aduna matam amada sidoromba haigalakpa habasi political party ki India ki democracy te maside machat ni aduna handakti ekhoi gi noi bungo oja kaiku miyam na soena masak khanglaba magi da makte khon masak takna bai baje ekona nainari budi magi reasoning ethics to magi determination to politics ta karai phobal leike haibudu ne khona naina jari di ado congress ki thogleiba ekhoi gi oja bimol ekhoi khange ure ado mana karigino regionalism gi interest oidribasi karigino what is the reasoning behind haibaje that is the one question from our MPP side. Okay.